Ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza. Ni weekend, ibyumweru bibiri bitambutse byose tuvuyemo byari imikino ya international break itandukanye ku mugabane wa Afrika. Hari qualifiers za Afcon zabaga ku mugabane wa Afrika mu bihugu byinshi bitandukanye bigera kuri 48 mu matsinda menshi atandukanye agera arenga hafi 8. Imikino y'igikombe cy'Afrika, amakipe 28 yamaze kuba aboneka azakina igikombe cy'isi kizaba mu gihugu cya Morocco umwaka utaha mu kwezi kwa 12. Yamaze kuba amenyekana ibihugu 24 byose muri rusange n'ibihugu biyobowe na Morocco n'ubundi izakira, n'ubundi nayo yari iri mu itsinda ariko irisoza ari ya mbere n'amanota yose yuze. Burkina Faso nayo iri mu bihugu byabone qualification, Cameroon, Algeria, DRC Congo, ikipe ya Senegal, Egypt, Angola, ikipe ya Guinée Equatoriale y'umulegend Baltazari, naho ikipe ya Cote d'Ivoire, ikipe ya Gabon, ikipe ya Uganda, South Africa, Tunisia, ikipe ya Nigeria yari kumwe n'u Rwanda, Zimbabwe, ikipe ya Zambia, ikipe ya Mali n'ikipe y'igihugu ya Comoros, Sudani, Benin yari kumwe n'u Rwanda, Tanzania, Botswana ndetse n'ikipe ya Mozambique yari ibonye bwa nyuma itike ku mugoroba ubwo yatsindaga ikipe n'umukino yari ifite nimugoroba ikahita igihugu cya 24 kibonye itike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika. Tuvuye mu makipe y'ibihugu yo ku mugabane wa Afrika yakomezaga imikino, ntago ari bo bonyine bakinaga, no ku mugabane w'Iburayi bakinaga imikino ya UEFA Nations League itandukanye. Amakipe 8 yamaze kubamenyekana azakina kimwe cya kane kirangiza. Ni ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ikipe y'igihugu y'Ubudage, ikipe y'igihugu ya Portugal, ikipe y'igihugu ya Espagne, ikipe y'igihugu ya Croatia, Denmark, ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubuholande. Akariyo makipe azakina imikino ya kimwe cya kane kirangiza, imikino izagaruka mu kwa gatatu umwaka utaha ku matariki 20. Akaribwo iyi mikino izongera kugaruka bakina imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu mikino ya UEFA Nations League, mbere ko muri weekend yakomeza imikino y'amakipe asanzwe amaklabu. Naho ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo imikino myinshi yabaga, ikipe y'igihugu ya Brazil inganya igitego 1-1 n'ikipe y'igihugu ya Uruguay, ikipe ya Colombia iza gutsindwa na Peru igitego 1-0, binayiko itsindwa na Equateur igitego 1-0, binayikura ku mwanya wa kabiri yari iriho uza gufatwa n'ikipe y'igihugu ya Uruguay yaje gutsinda umukino n'ikipe y'igihugu ya Argentine yatsinze igitego 1-0 cyatsinzwe na Lautaro Martinez umaze no kuzuza ibitego 10 muri kampeni ya bo bari gukina World Cup qualifiers izabera mu gihugu cya Amerika na Canada ndetse na Mexique. Igikombe cy'amwaka 2026 gikinwa n'ibihugu 48 byose. Ku mwanya wa mbere hari ikipe y'igihugu ya Argentine n'amanota 25, yirigwe ku mwanya wa kabiri n'amanota 20 mu mikino 12 bose bamaze gukina. Ecuador ikaba iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 19 inganya n'ikipe y'igihugu ya Colombia. Naho ku mugabane wa Afrika nyuma y'imikino ya itandukanye abaga y'amakipe y'ibihugu muri qualifiers z'imikino ya Afcon, amakipe 28 yamaze kuba anamenyekana, bamaze no kubashira hanze urutonde rw'abakinnyi 5 bazahatanira Ballon d'Or ya Afrika cyangwa se umukinnyi mwiza w'umwaka muri Afrika. Abakinnyi ntabandi harimo Simon Adingra ukina mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire wanatwaye igikombe cya Afcon, umukinnyi Segu Girassi ukina muri Guinea yaraye ibuza amahirwe itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Tanzania kuzakina imikino y'igikombe cy'Afrika. Ashraf Hakimi umunyamaroke ukina mu ikipe ya Paris Saint-Germain, umukinnyi Ademola Lookman ukina mu ikipe ya Atalanta akaba ari umunya Nigeria, naho n'undi mukinnyi bita Rowan Williams umunya South Africa ukina mu ikipe ya Mamelodi Sundowns akaba ari abakinnyi akaribo bazatoranyamo umukinnyi mwiza w'umwaka uzahabwa Ballon d'Or yo ku mugabane wa Afrika. Dukomeje ku myandi makuru ku mugabane w'Iburayi mu makipe y'ibihugu atandukanye ku mugabane itandukanye. Ikipe ya Real Madrid yamaze kuba itangaza ko umukinnyi wayo bita Militao, uyu mukinnyi w'umunya Brazil ukina ikipe ya Real Madrid mu mutima wa defense, yamaze kuba akorerwa
operasiyo yanagenze neza ku mvune yari yagize uyu mugabo mwivi. Uyu mugabo akaba biteganyije ko mu minsi iri imbere ya vuba ari butangire rehabilitation cyangwa se process zo kureba uburyo yakira. Ni umugabo amaze kuba akorerwa sajari. Umugabo amaze kuba abagwa imvune ndetse ikaba igenda neza. Uyu mugabo akaba ateganyije ko ashobora kuza nyuma y'amezi 3 agaruka gukina mu kibuga mu ikipe ya Real Madrid. Naho ikipe ya Chelsea amakuru yayivugagaho ko yifuza umukinnyi Kelel, umugardiye w'ikipe ya Liverpool uyikinira. Uyu mugardiye akaba yari mu kibuga yarasimbuye umukinnyi Jason Becker wari umaze iminsi yaravunitse. Ikipe ya Chelsea yaje kuba inyomoza amakuru avuga ko uyu mukinnyi yaba azaza mu ikipe ya Chelsea, iza kuba ibihakanira kure, ivuga ko nta gahunda n'imwe kuri ubu ngubu ndetse n'umukinnyi n'umwe bari gukurikirana harimo n'uyu Kelel w'ikipe ya Liverpool the Cops. Andi makuru ikipe ya Manchester City yarayishize hanze nuko iza kuba muri iyi weekend bwa Premier League iri buze kuba yagarutse bakina ikipe ya Tottenham Hotspur. Baraba berekana igikombe Rodri yatwaye Ballon d'Or. Uyu mugabo yatwaye atsinze Vinicius ndetse na Jude Bellingham. Uyu mugabo ngazaza kuba yerekana iyi Ballon d'Or ku munsi muri iyi weekend ngo babe baza gukina imikino ya Premier League. Ikipe ya Manchester City ikina n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu nibwo uyu mugabo azaza yerekana iyi Ballon d'Or. Umugabo uri no mu mvune igihe kirekire uzagaruka umwaka utaha w'imikino dore ko iseze yamaze kuba irangira kubera imvune yagize. Naho umukinnyi witwa Victor Gyökeres, uyu mukinnyi ukomeye cyane kuri ubu ngubu akinira ikipe y'igihugu ya Swede ndetse n'ikipe ya Sporting Club de Portugal. Uyu mukinnyi akaba amaze kuzuza ibitego 32. Umugabo amaze kubagiramo uruhare muri iyi sezo aho igeze ahangaha mu mikino ya UEFA Nations League. Niwe top scorer afite ibitego 9. Muri Champions League ni top scorer afitemo ibitego 5 no mu ikipe mu gihugu cya Portugal naho ni top scorer afite ibitego bigera hafi kuri 16 mu mikino amaze gukina mu mikino itandukanye ndetse no mu mikino ya UEFA Nations League. Niwe ufite assist nyinshi, amaze kugira uruhare mu mikino amaze gukina kuri ubu ngubu ibitego 30 mu ruhande rw'ibitego 39 mu assist ndetse n'ibitego ko amaze gutsinda ibitego 32 na assist 7 amaze kuba atanga muri iyi sezo. Dukomereje ku Murejanderi umunyabigwi wahoze akina ikipe ya yahoze akina ikipe ya Arsenal akanatwara nayo igikombe batwaye badatsinzwe cya Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mugabo akaba yamaze kuba ahabwa akazi n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani bita Genoa. Ikipe yamaze kuba imuha amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2026. Uyu mugabo akaba yamaze kuba asinya muri ikipe. Uyu munsi nibwo ari buze kuba yerekanwa, akaba hari na option kuba azongeraho n'indi sezo biramutse bigenze neza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho mu gihugu cya Espagne haravugwa inkuru ikomeye y'umukinnyi witwa Endrick, umwana muto cyane w'umunyabrazil waje mu ikipe ya Real Madrid aguzwa amafaranga menshi cyane ku myaka ye igera kuri 18-17. Uyu mupeti bavuga ko ashobora kuba yatizwa mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Southampton akaza kuba yayifasha ndetse no kongera umwanya wo gukina abona dore ko mu ikipe ya Real Madrid atabona umwanya uhagije wo gukina. Naho indi bombe yasohotse ku mugoroba watambutse, umugabo witwa Pep Guardiola utoza ikipe ya Manchester City yamaze kuba yumvikana ikipe ya Manchester City kongera amasezerano. Dore ko ikipe ya Manchester City yakomeje kuganira nawe nyuma yuko umugabo witwa Tsiki Bergista directeur sportif ikipe ya Manchester City azasohoka iyi sezo irangiye, ikaba yaramaze kuba inamusimbuza umugabo witwa Hugo Vianney uvuye mu ikipe ya Sporting Club de Portugal. Bakaba bamaze kuba baganira ko bitazamwafekta ndetse yamaze kuba yemera kongera amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Manchester City ndetse no kuba yazongeraho biramutse bigenze neza n'undi mwaka, ikaba yaba imyaka 2 akaza yazaba ageze mu mwaka 2027. Uyu mugabo akaba ashaka kugarura ikipe ya Manchester City aho yahoze, dore ko yari imaze imikino igera kuri 4 idatsinda itameze neza muri rusange. Naho umukinnyi wita Jadon Sancho yamaze kubagaruka mu myitozo nyuma y'igihe kirekire kigera hafi ku kwezi kurenga atari kugaragara mu ikipe ya Chelsea ari gukinamo nk'intizanyo. Yamaze kubagaruka mu myitozo aho bita Cobham, aho ikipe ya Chelsea ikora imyitozo akaba yiteguye kugaruka mu kibuga.
naho mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Tottenham Hotspur yamaze kuba nanone yongera guhindura logo yayo. Ikipe ya Tottenham Hotspur yari ifite logo iriho akantu kameze nk'isake gahagaze kuri baro. Kuri ubu ngubu yamaze kuba icyo yahinduyeho ni amagambo yasibye yanditseho Tottenham Hotspur. Ikaba iyi logo yari yaragiye mu mwaka wa 2006 kugeza 2024 yongeye kuyihindura muri ubu aho sezigera muri 2024 isigaza ya nk'uko cyangwa se isake yonyine ihagaze hejuru ya baro. Naho tukiri mu ikipe ya Tottenham Hotspur, umukinnyi witwa Rodrigo Bentancur, uyu mukinnyi yamaze kuba ahagarikwa imikino 7 muri Premier League no muri mikino yose mu bikombe by'imbere mu gihugu muri rusange bya FA. Ikaba yamaze kuba imuhagarika imikino 7 yose atagaragara. Hari n'umukino azasiba urimo n'ikipe ya Manchester City, harimo n'ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Liverpool mu mikino 7 iri imbere. Bamuca n'ibihumbi 100 byose by'amayero kubera amagambo yatangaje ku mukinnyi Heng Min-san ubwo yatangaga interview ari mu kipe y'igihugu akinamo. Uyu mugabo akaba atangaza ngo umukinnyi udasanzwe wakina na Heng Min-san ngo gusa nk'apfa kumutandukanya n'abandi bene wabo bose ngo dore ko baba basa, mu gihe kipe iyobowe na FA yamaze kuba ifata nk'ari racisme. Bakaba bamaze kuba mukacika imikino 7 yose ndetse n'amande y'ibihumbi 100 byose by'amayero adakina mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe azakomeza kwikina imikino itandukanye ku mugabane w'Iburayi muri Europa League barimo. Naho umukinnyi Neymar Junior Santos, umugabo umuyobora cyangwa se uwo bita agent we bamwita Pini Zahavi, uyu mugabo yamaze kuba atangaza ko nta biganiro na bimwe byo kuba umukinnyi witwa Neymar yasohoka mu ikipe ya El Hilal ngo abafite ubushobozi bwonyine bwo kuba bavuga kuri ibi bintu babikonfirma ni papa wa Neymar ndetse n'uyu Pini Zahavi ari umuhagarariye mu mategeko agent we. Akavuga ko rero nta biganiro na bimwe bihari byo ko yasohoka. Ni mu gihe hari bavuze inkuru nyinshi z'uko yasohoka akajya mu gihugu cya Amerika mu ikipe Lionel Messi akina muri Real Suarez bakongera gukora ubutatu butagatifu bwaba buyoboye usatizi ikipe ya Inter Miami nyuma y'imvune nini yagize akaza akagaruka agahita yongera akagira indi mvune. Naho mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Aston Villa n'ubundi yamaze kuba yongerera amasezerano nyuma yuko uyu mwana muto cyane ukina mu ikipe ya Aston Villa bamwita Morgan Rogers mu kibuga hagati. Uyu mukinnyi yamaze kuba ahabwa amasezerano azamuriza mu mwaka wa 2030 nyuma yuko anahawe call-up ya mbere mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza akabasha kuba anitwara neza mu mikino UEFA Nations League. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza iri gukina mu gihugu cy'Ubwongereza n'ubundi mu ikipe ya Manchester United. Turagaruka kuri abakinnyi bagera hafi ku 9 cyangwa se ku 8 bashobora gusohoka mu kipe ya Manchester United muri sezo izakurikiraho. Isezo bwiza birangiye n'abakinnyi batandukanye barimo Eriksen, umukinnyi witwa Casemiro, Rashford, umukinnyi witwa Zirkize, Lukshaw ndetse n'umukinnyi witwa John Evans ndetse na Harry Maguire. Abakinnyi bose batandukanye bakaba bashobora kuzasohoka mu kipe ya Manchester United barimo na Victor Rendorf nyuma yuko ngo ibinyamakuru bitoje bikavuga ko abakinnyi bagaragaza attitude itameze neza ndetse bishoboka ko batazakorana umwaka utaha w'imikino n'umutoza mu kipe ya Manchester United wamaze no kuba atangira imyitozo mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse yishimiwe n'abakinnyi batandukanye bayikoze batari baragiye mu mikino ya international mu bihugu byabo bitandukanye. Naho umukinnyi witwa Paul Pogba amakuru yamaze kuba asohoka nuko yamaze kuba atandukana n'ikipe ya Juventus Dortmund. Uyu mugabo akaba yamaze kuba atandukana ari free agent kuri ubu ngubu. Amakuru menshi akamuhuza n'ikipe ya FC Barcelona. Umugabo ngashobora kuzagenda n'ikipe ya FC Barcelona dore ko ikunda aba free agent muri iki gihe idafite amafaranga. Ikipe ya FC Barcelona mu Faransa twaye igikombe cy'isi yamaze kuba agaruka ndetse atangira gukora imyitozo. Bakoze kudujya kwica BBSPORT. Amahoro y'Imana abane namwe, hasta la vista, shalom shalom.